Om Swastiastu. Wastan titiang ni kadek Dina Naristiani, perwakilan saking kelas 11 MIPA 1. Tresna sida gelahang oleh Imade Sartawan. Tugas dadosisnya ring SMA, tiang senang nyarangin organisasi siswa intrasekolah utawi OSIS sane wenten ring sekolah. Lan warsa puniki, pinake galah sisi anyar nyarangin masa orientasi siswa utawi MOS tiang dados panitia punika. Matanai sampun medal miriang semengane sampun rauh. Maka siap tiang ninggalin galah sampun jam 6.30. Ngenggalang tiang menuju ke sekolah. Saget, tiang ninggalin muani sane nenten tiang uning wastanyane. Desiran angine nyinahang ada rasa sane len sane tiang rasa yang nanging tiang ten uning rasane punika. Sisia anyar sampun kumpul ring arep wantilan seda entung. Malih tiang ninggalin muani sane tiang cingakin wau. Muani ento panyingakane paling. Lantas nenten makenah tiang makin muaninya ento. Ampura beli. Dados tiang uning beli kenapi. Tiang ninggalin beli paling gati oleh bumi. Niki ge tiang paling ngalih ruangan OSIS. Oh kenten, dados tiang nulungin ngalih. Oh nggih suksema. Ngiring beli tiang ngatehang ngalih ruangan. Lantas tiang ajak dadu ngalih ruangan OSIS. Nanging ditu lantas tiang metaken. Beli yening dados tiang uning sira wastane. Oh, engsap beli minahang raga. Tiang mawaste bagus yening ge. Tiang mawaste ayu. Jurusan api beli? Tiang jurusan IPS. Ge pasti IPA kan? Ados uning nike sampun wenten ring menteng. Hahaha. Tiang kedek ajak ke dadu. Sesampun kedek, saget suasanane sepi. Lantas tiang malih metaken. Beli, dados tiang metaken kidek. Dados, jagi metaken api. Beli sampun maduwe tunangan. Ningah pitakon tiang punika, lantas bagus bengong lan ngenggalang dia nyautin. Hehe, durung. Oh kenten, ampuran jeh beli tiang mentakon kenten. Nggih ten kenapi. Sedek rahina entung, tiang ngajak bagus sayan pal. Nanging, rahina selanturnyane, nenten sekadi napi sane tiang arepang. Wengine sampun rauh. Deburan ombak ngicalang sepine ring wengi pasihe. Pasih sanur rame luh muani, pada rauh ngicalang sebet ati. Tiang negak ring dhuwur batine ngajak muani. Sane mare eminggu, tiang uning samilang nyingakin damar langit sane makin nyinarin jagate. Sayan mekelo bebau sane, saya nenten presiden tiang uning pamuputnyane. Kanti rasa puniki nenten malih presiden yang kebang. Saget muani sane bagus mewaste bagus, punika makinnya milan laos. Tiang tresna ngajak ge. Ningah mungi buka keto. Bayone terasa ring tangkah nenten presiden tiang nyautin. Nanging rasa bahagia punika nenten makelo tiang rasayang. Rikala itu bagus malih ngeraos. Nanging beli nenten presiden dados tunangan adi. Nyake adi dadi tunangan awangi mantan kerana beli nentennya adi kuciwa nyana. Milih beli dados tunangan adine. Ningah mungi buku kata, yeh peninggalan pesu lantas tiang raos. Napi musti titiang kuciwa yeneng niki sampun dados keputusan tiang. Nanging beli takut yeneng benjangne dek lakar kuciwa. Yeneng adi tenya dados tunangan awangi beli. Ang sapang manten bewawasan beli wau. Mangkin beli lakar nganggap ge untuk adik beli.
manten lan keto masih gek mesti nganggep beli ento beli manten nenten lebih. Nyanan mekelo-kelo rasane punika pasti lakar ical. Keto pesaut bagus teken tiang sambil ngapus yeh peninggalan tiang. Sapunapi yang rasa puniki nenten prasida ical. Patutnya beli nenten ngungkapan prasida punika. Aluh gati beli ngomong lakar dado sang tiang tunangan awangi. Napi beli nenten nyingakin rasa tiang sapunapi. Yeneng beli nenten sekan ngajak tiang. Diolas beli. Sampunang milih rasane puniki. Pelaliange ngan demalih ngomong tresna ngajak tiang. Sampun telas tiang ngeraos kenten lantas tiang ningalin pasihe lan menuju umah. Sane nenten joh saking gelah pasihnyane. Tiang muka pintu kamar sambil ngeteh yeh peninggalane. Lantas tiang ngerebahang raga kedor kasure lan mewakte. Dewek tiang ke tengah ipiane ngarepang mangde rasa puniki prasida ical benjang. Suara siape pada pakruyuk lantas tiang bangun uli sirap. Nanging rasa sakit gelis puniki enu masih kerasayang. Matanai saya negehang enggal-enggal tiang menuju ke sekolah. Gelis satwa sekolah rahinane makin sampun kelas. Ulian luwe sane keraset tan side tiang nanggehang enggal-enggal tiang nuju dagang sane wenten ring samping kelas. Neka ditu tiang makesyap lan terasa sesek ring tangkah nepukin anak muani sane tiang demenin ngajak anak luh kelola. Lantas nyaru-nyaruang tiang nenten ningalin bagus sane negak ring kursi samping dagang sine. Bu, numbas nasi bungkus nggih siki mantan. Itu tiang raos tekan dagang nasine. Lantas, i bagus ningalin dewek tiang sane majujuk arep dagang nasine. Bagus ngaukin tiang sambil ngemakenyam. Ayu. Ningah bagus ngaukin lantas tiang nyaukin. Beli. Ngajak sire meriki. Niki ngajak tunangan tiang. Sambil ngemakenyam. Ningah raosnya bagus. Buka kita tangkah sayan sesek. Tiang makenah napi niki awinan bagus nentenyak dadas tunangan tiang lan ene sane ngeranayang. Ia ngajakin tiang dadas tunangan awangi mantan. Mare ibi ia ngeraos tresna. Nanging apa ane tiang tinggal tepukin jani. Ia ngajak tunangan. Ningalin tiang bengong, malih bagus ngaukin. Ayu, mudiang bengong. Ten kenapi beli, maluan nah beli, kita pesaut tiang sesampun nyemak nasine sane kaungkus. Nekad ring jumah, tan kerasa yeh peninggalan ngetel. Sebet ane kerasayang ring ati, nanging tiang inget terusna sane tiang rasayang nenten prasida kewales. Sedek rahinane ento, tiang ajak bagus nenten malih makunyit di alas, lan nenten malih uning gatrane. Mangkin terusna sane wenten tetep state kerasayang, ya diastun terusna puniki tan cide gelahang. Om Santi.